ورسوله إلى رمكو وأنفقوا جبنس مما جعلكم إمضيكم الله واليوم مستخلفين لنتنا فيه إمود والذين آمنوا قم منكم إمضي إمود وأنفقوا جبنس لهم نور بأجر جد كبير مولد الله جل وعلا باو أندين wonde kanko waɗanilaamu kammoɓe ɗin e leydi ɗin ko kamakko woni yiltitorde fiyakuuji ɗin ɗi fof fetto majji o anndini en kanko woni yiltinirde ko woni yimtodirde kon e oɗo aduna jemma on e ñallal ngal luutidirgol ɗi ɓurna ɗumɗa e ɗumɗa ɓurna ɗumɗa e ɗumɗa kenen fonna hino yaltude e ɗum ɗon ko wiyete koye yiltinirgol ma yiltinirgol sa'aji ɗi koye ɗum ɗo ko woni addude dungu o adda ceeɗu o adda dabbude e ko nandi hen ɓaawa ɗum o yamiri gomɗinɓe ɓen yoɓe gomɗin allah tabaraka wa taala ɓe gomɗinanelaaɗo makko o aminu billahi wa rasuli si tawi neɗɗo on no gomɗini haray faandaare nden ɗo ko duumi e gomɗinal ngal ma ete no gomɗinal ngal ɓeydora ɓay gomɗinal no ɓeydo no ɓuyto no waywa ka o inni ihdina sirata almustaqim fewno men e laawol heewgol ngol si tawi wona wonɗo e laawol ngol haray o tori allah yo allahu adduma e laawol ngol siko wonɗo e laawol ngol haray koyo tabintimmo e malgol wannon goɗɗo no wona e malgol hannde seɗago janngo eɗan aminu gomɗine no wona naate ka gomɗinal no wona ɓeydi e gomɗinal ngal no wona tabiti e gomɗinal ngal ko balɗi fof majji hiɗi ɗaɓɓa nayi woto gomɗin haa ñaawa hoore mo wonde kañum gomɗini toujours koye tawno anani hoore mum no maɓani hoore mum taabi iyankejo wii o yiiɗi e sahabaɓe 30 gooto kala no huuli naafiqi yaagal ka wonkimo no huuli wadda tawno yande e geɓal e geɓe naafiqi yaagal hoolata ko hoore mum si wona neɗɗo mo annda allah tabaraka wa taala mo annda hoore mum naa ɗum tagaaɗo koye huti to hoore mum yawi to hoore mum heɓa no wakkilora eɗon allahu inni gomɗini allah gomɗine nelaaɗo makko ndungo goo ɗiɗi wa anfiqu dépense itte sadaka sakke woɓɓe noyin ni dépense gongol ɗo ko sakka ko fi sabilillah kala ka diina allahu ka gollete ka juulirde ɗarnete ka lekkolji ɗarnete ka miskiɓe wallete woɓɓe noyni dépense gongol ɗo ko ittugol dépense ɓeygu e munde kono ko jisti kon nayi kono kadir rahimahullah o maakiri yamirooɓe nden no yaaji ɓuri ɗum kala ka ɗaɓɓa dépense kon dépense ji wajibiɗe dépense ji yiɗaaɗi dépense ji fi sabilillah dépense ji ɓeygude fof mino naatiɗo e ko ɓuri ɗum allahu towɗon noon o andini en o addi yewtere tindinde wonde neɗɗanke no haani ɗoftade nde yamirore allah ko waɗi noon moyni dépense immorde e konko allah waɗi o lontinaɓe e mum kono wiyete lontine gol holɗi wona e junngo ma wonno hanki janngo kadi haray so tiiwi junngo ma e hey junngo goɗɗo ɗo ko woni e juuɗe fewniɓe ɓen hannde hanki wona e junngo maɓɓe wonno koye junngo woɓɓe goo wonno ɓen woɓɓe maɓɓe fejjiniima ɗum ɗon eggi ari e junngo ma no ɗon hannde janngo kadi eggay e junngo ma yaha e junngo goɗɗo goo ko ɓuri hawnaade kon kenen no eggira nonɗi on tigi maaya ɓe o acci ɓen goɗɗo si maayi o jeyno kon hannde kadi na kanko jeyi haray wonti jeyal homɓe
jeya wono bebe ko woni daga ko woni sitai daga ki yitto del gol firdi dago e dum non si wona tikkude e rono bebe kala ko ibn kathir maki rahimahullah si egiri donni nawana Allah tabaraka wa taala arsiga neddo on da be wacci be ko be keddo be dina ko be Allah tabaraka wa taala kanko si tawi wala dépense ɓe ɗum kamɓe ɓe dépense ɓe ko baraji ɗum kanko o faɗa kanko o faɗa ko anno salno ɗo tadeɓe ɗo hella kamɓe ɓe wona hoore mum kanko o faɗa si tawi wona e fewɓe ko ƴettaɓe ɗum ɗon haaji ɗora e yettugol Allah may ɗum no waɗa waliyadu billahi walla dandaŋeɓe fo meɗen dandaŋe fo meɗen tawde ɓe on tigi accata ɓen ko yimɓe yeddoɓe Allah tabaraka wa taala ɗo woni ɓe mbamu acci sansi juuɗi ɗi waɗi ɗi mbaa ka yimete ka amete e ko nandita siwati mbi mo kala e men no anndi siwa ɗum kawri no gasatenen ka mum ma ko nanndi hen ta ka bamum ko ka jangete ka juulete ka yiɗi Allah jantete kañum waɗa sunnum ka yimete ka amete e ko nanndi hen e ko nanndi joni si tawi koye junngo sifa ɓen ɗon woni ko marno kon ko eggi yehi haray o woni newi nanɗo ɓen ɗo wallitiɗo ɓen ɗon yeddugol Allah tabaraka wa taala ɗo yonnoyo ɗum waɗu an itti haqqe Allah o e haqqe jiyaɓe Allah ɓen e ko manɗa tawoya joddi mon ndi ñande yawmal qiyama nelaɗo sa sallam maaki e hadise mo imam ahmad filli ka musnad maɓɓe imam muslim kadi fillimo ka sahihu maɓɓe nelaɗo maaki ibon ɓiɗɗo adama on ana yeyno inna maali ko jawdi anni ko jawdi anni ko jawdi anni nelaɗo maaki wa hallaka min maali tawsiɗa mari e nder jawdi maali si wona piiji tati illa ma akalta fa afnayta aw labista fa ablayta aw tasaddaqta fa amdayta wama siwa dhalika fa dhahibun aw anta dhahibun wa tarikuhu linnas aw kama qala sallallahu alaihi wasallam alaɗo maki a jeeya e jawdi maɗa ndin jeeyal tigi tigi wal si wona ko ñamoɗa lannuɗa e ko ɓorniɗa hiɓɓinɗa e ko sakkiɗa waftirɗa yeeso ma kala ko hina ɗum ɗon ko a wonɗo yahude acca ɗum accana ɗum ɗo woɓɓe goo idan ko waɗi si Allah wi wa anfiru mimma ja'alakum mustahlabina fi dépense immode konko Allah waɗi o lontinaɓe e mum na wonde ndi jawdi ndi jogiɗa hannde ko hannde ndi wooda ndi no woodano hanki ndi no woodano rowane ndi no woodano duuɓi temedere atto hannde ko woni ko hindi eggude oɗa yaha e oɗa egga e oɗa yaha e oɗa egga e oɗa yaha e oɗa ha fewliti e maɗa andan no eggiri e fof noon ari e ma egga e maɗa kadi yaha e goɗɗo goo ɓaawo ɗum o rendini o andini mo waɗi ɗum ɗone mo waɗi baraji falladina amanu minkum o inne ɓen gomɗinɓe immorde e mum wa anfaquɓe sakki lahum ajrun kabir ɗo ko tarhiɓe ɗa ko tarhiɓu ɗo ko tarhiɓe ɗa ko hulɓingol ɗo ko rertingol yon noon himo fende o ɓeyda hulɓinde o wiwa malakum ko honnum haɗata on ko honnum heeɓi on la tuminuna billahi on ala gomɗinde Allah ma nde on gomɗinta Allah war rasulu nelaɗo yadu'ukum himo noddude on li tuminu bi rabbikum fi on gomɗin Allah jeyɗon on honnum hatta gomɗinon nelaɗo no noddude on yo gomɗin konum hatta gomɗinon ana gonum onon honnum ko honnum woni ko heedata on e gomɗingol honnum jaɓanto goɗɗum sakko on e gomɗingol nelaɗo no noddude on e gomɗinan kala de ko noddi on e muɗum koko moƴƴani on ya ayuha alladina amanu stajibu lillahi wa rasuli idha da'akum lima yuhyikum wa qad ko pellet akhadha Allahu nangino mithaqakum ahadi moɗon ko wayni ka bagara awnu bi ahdi ufi bi ahdi wa idh akhadha rabbuka min bani adama dhurriyyatahum وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى وقد أخذ ميثاقكم وننكين أحد مورو كآدم الزر فيوم تبيه دونك كيكي لباب الآب مورو وجدت ديما مورو أحد وندي وقوم ديناي كنتم حتى قوم دينا الله نلا نونو ديو يوم قوم دي كادي أنان قدنو ما أحد
كل ما تسكت كون يقومني إن كنتم سيولاد المؤمنين كوني بس إذا يقومني كون سكت أقوي هو الذي قال الله ينتظر ينزل نجيب على عبده يدوجي على مكون آيات بينات بينات ما بنجد ليخرجكم فيه ويخرجكم من الظلمات إني وليجدي إلى النور أنتم إليه آيوني كوريت إن تجود لك ريت إن تمنى كيكم نقول كم نلوني بنجنا قلونكم الله جبني إدوجي على مكون آيات wonde ɓanginde yewtereji mum wonde ɓanginde hujjaji mum o jippiniride fi honɗum wi yo allahu yamtin on sabu jippa ko ɗeɗo ayeje immorde e niwreji ɗi niwreji ɗi no ɗuuɗi niwre keferankaɗo niwre sirku niwre bidia niwre geddi niwre majjere zulumat ko ɗum waɗi jamma al zulumat o waɗi jo niɓe ɗen jamma amma annoran ko gooto ndayi mum ko wuti goonga ko gooto ila nur faade annoran annora iman annora gandal annora islam nan wa inna allaha dabiti allahum bikum e mooɗon laro oɓoɓe wallahi ko sabti ko hinna goɗɗo rahima firmeteɗo ko ɗum waɗi si oniri nelaɗo o jippini defteɗen o ɓangiri ɓangandu yeeyo o yaɓiriyamaloyeji tawɗino waddamma e nafoore ka annaɗo e ka akhira o haɗuma kala ko tawata no waddamma e ɗoka ka annama ka akhira ko hokkuyumede allah tabaraka wa taala o wi wa ma lakum ko honɗum haɗi on ko honɗum heeɗata on allah tunfiqu si on dépensata fi sabilillahi lawol allah ɗo a joni ko fekkol angal ɗo dépense ɗo o anndi islam no hatojini e finance ameɗen islam no hatojini e finance ameɗen nde juulirɗe ko jawdi dalnata juulirde ko jawdi dalnata lekkol ko jawdi ko ɗum wiyete yaadete hajju e ko nandi hen e ko nandi hen julɓe ɓen no hatojini e ko wiyete ko nokkeeji yiitiniiɗi kañum kadi haa juuliɗe ɗen no yiitinii e lawtaaneeji yiitiniiɗi e lekkolji yiitiniiɗi e ko nanndi hen e ko nanndi ɗum fof ko dépense waɗata ɗum dépense sarkaaji ɗin itte sadakaaji ɗin itte e ko nanndi hen ko ɗum waɗi wenni ko honɗum hatta ko honɗum haɗata on nde on dépensata e laawol allah ngol ko ko jogiɗo hiɗon sikka on luttida e ɗum on luttidata e ɗum walillahi miratu samawati wal ard ko allahu wodani donateeri kammuɗi ɗin e leydi ɗi ko allahu ɗum woni heddotoɗo on goɗɗo heɓata jawdi ha o heddota e mayiɗi o maaye o accani maandi yahdi accamo joni ɗon ɗo yo goɗɗum e ɗum ɗo waɗu ko on ɗum haɗata o dépensa allah no continue huɗɗitangol mo arsike kanko emo continue moɓugol mara ko ha o yaha o acca ɗum ɗo ka ko ha ɗum ɗo yaha accamo idan allahu tabaraka wa taala no reɓɗina julɓe ɓen e dépensugol fi sabilillah e dépensugol fi sabilillah ha waɗugol ɗum weeli e foti darnugol étage ji kaarola haa ka taraw e ko nanndi takay si kadi piiji taano ronki dépensugol fiidiina allahu ka tabaraka wa taala ko allahu le woodani ronugol kammuɗi ɗin e leydi ɗi la yastawi o wi alaa hotude min komin morɗo e mooɗo man anfaqa on dépense ɗo min gaɓuɗin fatihi atto udditanga wa gaatala o haɓi e on mo waɗaali ɗum ɗo ko fi on ɓe wona waɗede ɗo fi gomɗiɓe ɓen on gomɗinɗo o dépense e on gomɗinɗo dépense aɗe tano mari ko dépense ɓe no fota ɓe fotata ɓe fotata an noon dépense gol fi allah
anni moƴƴo ikhlasan lillah ko dewal ko ɓeyday ɗum iman al imanu yasidu wa yankus نعم الله إني أولئك بينهم دفنسوبة أرتو أبتانغا وبنني كفتو مكة وبنني كسره الحديبية نعم أولئك بينهم دفنسوبة أرتو أبتانغا بهبي أعظم كبيرو كل مولود درجة كأن من الذين يدين لن أنفقوا دفنسوبة من بعد باو أبتانغا وقاتلوا بهبي wanon atto udditangal ko fewdo ɗon dépense ɓuri hittude fewdo ɗon ko dépense ɓuri welde ɗon ɗon dépense ɓura hake jiinede ko waɗi sadakaji ɗi ɗo ɓurti sa'i kadi dépense aɗo goɗɗo no dépense wuɗure waɗa dépense wuɗure goɗɗo e maɓɓe ɓura oya ɓura ko ɓuri hakkude leydi e kam tawamo kala e maɓɓe ko wuɗure dépense tawa kadi mo kala e maɓɓe ko wiyanda dépense kono si tawi oɗa daari weelaaɗo o okkoriimo oɗa ndaari haaɗo ɗo okkoriimo ngal dokkal ko yanande maggal ɗon ko hunde wota de ko honto ngal ɓuri haton jiɗde ko ka weelaaɗo o ndaari fewɗo ka maakoɗa dépense ngol o dépense fewɗo ɗon joni radio almalano ɗaani ɗo ɓuri hitaade goɗɗo ndaari ɗo yonini wallahi mi jogotaako ko Allah o jonni mi ɓomo radio ɗa noon ɗo fi angal ko gollitide o dépense radio o huɓɓiti o nangi gollugol o honsori goɗɗo ko addoyi ɓaawo o hubbotude woni ɗum wonne fewɗo ɗon ko sunnetede woni o addi dépense ono ko waɗa adduno e sikka ɗi no hota ɗin hotata bara ni majji o hotata kono noon saayi kadi dépense aɗo hotata ɗaka ka fekkude hattini e hattoye jiigoɗo waɗa dépense ɗa hay so ndigi dépense aɗo no ɓe rewde nan ko sibaɗi piiji neɗɗo joyi tan ɗo wi ka baraji heɓo ko baraji heɓonta ko waɗi yimɓe ɓen no ɓurti ko wonde ko yiwde yimɓe ɓen no ɓurti antugol no ɗaɓɓire e aduna ko noon ɓe ɓurtiri antugol no ahira ɗaɓɓirte kala no ɓurɗoma antude no ɗaɓɓirte no ahira ɗaɓɓirte mo ɓurma antude alkayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut na wa kullan goto kala noon e ɓeeɗo gomɗinɓe dépense wa'ada Allahu l-husna Allah hoɗi ɗum aljanna ɓe fof ngana hoɗi ɗum moƴƴere kono aljanna daraja aljanna on koɗon ko gotum nenaɗo maaki no woodi yimɓe aljanna taw wondi ko haaden aljanna kono o haynoray woɓɓe goo ka aljanna dow makko wona wonno ka leydi ɗo haynorta hoodere ɓe kam hakke ko ɓe woɗɗodiri hakke ko ɓe woɗɗodiri fof ɓe ka aljanna na wa kullan wa'ada Allahu l-husna ɗo wona yon tigi sikku fi yon tigi sikku dépense ɗo ɓaawo huɗɗitangal haɓi on ɗon kam mara hay jondi hay hunde Allah en o wa kullan wa'ada Allahu l-husna kono wa faddala Allahu al-mujahidina ala al-qa'idina daraja wallahu Allah bima hunde wo hunde ta'maluna gonno gollude ko kabir ko humpitiɗo man dha alladi o sakkito yo ɗo aya sembade ɗon ɗon man dha alladi ko hombo woni on yuqridu llaha wonɗo ñawlude Allah qardan ñamade hasanan labade wa yudaifahu Allahu sowade ñamade lahu wonandemo walahu tawa kadi no waɗanmo ajrun balaji karimu teddude ndo honko rerdingol musidɓe julɓe ɓe dépense gol ndo honko rerdingol Allah tedduɗoma ɗon arsuko e rendugol e dépense gol pijjina makko kam annon julɓe ɓen so tawi wono dépensirde e no haaniri noon anno wonaka alhaali on fewniɗo fewni ayeyde ɓe yaade ɓe no sonka 80% économie leydi ndin ɗo ko julɓe ɓen jogui catholique ɓe no mari lapitaniji no mari l'école no mari télévision no mari radio station julɓe ɓe ko laptaniji ɗo mari l'école ji jelu yitiniɗi mari
kalau kita no hau de bui no yeto de bitu mun nawai ko ji katolik yo mambudi julbe ben sino yobi de sampo ka katolik be no yobi de wulude kana ina ela janna ta pe janna ai janna be ben do ko mi ya ka ko habe de yo janna ko mi en do janno ide ma fasili janno janni wede ko to gala men non andi ko ha won to dali ji do wadu re mara tani kai da kamo wonde de wo ko gi sonko ta o de na re o bumi be hana ya de da tani bumi wo buma ki wo de ko de wi en de ko tulto bumi wo buma ki wo kaɓe bumaki ɓen kan ellala ka heɓe ɓe jiiɓa ɓe ellala ɗo kan ten jippin fale maɓɓe o kono ka hoddude wo ko jii haalani ko nde ɗuma sansoto ko hombo sansata wallahu mustaan ala ye tori Allah tabaraka taala yo wono ballo mede o wona e yimɓe rewɓe e ko Allah woni rewɓinde ko o newinanani ɗum o yo ɓe mbaraji muɗum ɗi nam subhanakallah nam gonto وعن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين hajoni ka bingeigu bawa yang pamude e darsu men yewtude on ko wiyete kon nde yimɓe saare men yaha ka laawi ka seraji ka naatirɗi saare nden e jabbagol adda e marchandise ji ɓen sooda e junngo maɓɓe en anndi ñaawore hunde en anndi ñaawore wonɗo ka saare nde soodata e junngo wonɗo ka ɓuruure ma yeeyamo sooda e junngo makko ma soodanamo ɗum kadi en anndi ñaawore mum de illa wonɗo haa haɗa on eɗen anndimo e jama on ko ɓuri jaarade ɗon ko wan noon ko jampa e hiila e hoɗo e ko nanndi hen miijo si yii aden ɓuruure jampike mo soodi e junngo makko ko soodete temedere hiilimo jonnimo cappannayi jaɓi ko jogii ko nde ñande arsika waawi affaire ma aden ɓuruure on ari ka saare ko soodete cappannayi hiilimo yeeyimo temedere inna welniide ñande ma goɗɗo yewi ka ɓuruure ari kala ko inni no faala inni kañum no mari me hay mesalal gotal mara woni ko wiyete kon simsar ma samsar no mbaano ɗum kañum ko ɗum woni ɓuure mum o ko ɗum woni ɗaɓɓere mum nden e inde no waawi affaire e inde no anti en anndi ñaawore mum nden on to kal islam kanji ni ko ɗon no darso men yawtuɗo na en anndi kadi fiigeyku wiyeteengu mum tanajus ede goɗɗo yeeya e hoore ɓeygu siɗɗo mum ede goɗɗo ƴama e hoore ƴamal siɗɗo mum ede sonnaajo wiya yo faalaano mo ƴamude on ma ƴamuɗo mon yo seeru mo wonduno o piyo ƴettu en anndi ñaawode ɗum ɗo fof e darsu men yawtuɗo o haray hannde haa jooni e fiigeygu mum ka nunɗal l'islam e ka yurmeede l'islam hannde eɗen yewta ɗo fiidiiji e senndidirgol hakkunde neeni e ɓiɗɗo
sendirgol hakkunde nene e ɓiɗɗo addo ɓiɗɗo wawde wonande hoore mum ko ɗon ñawore mum nde si tawi piri ƴawi e leydi yeesojo on nde yollito ma ukkito e waɗugol piri tentitenen ka ñaameteji ñawore mum nde e soodugol ñaamete maramo mo yimɓe ɓen haton jini ma marchandise mo yimɓe ɓen haton jini maramo fiyo piri ƴaw on saa yeewa yimɓe ɓen ko satti haray si Allah tabaraka wa taala duwike ko ɗum ɗo woni darsumen on hannde قال رحمه الله عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ان لا الله غيب ما قل من وون فرق سن بين والدة حق النين وولدها يبيت مكو فرق الله سن بينه حق النين وبين احبته حق يد بلا مكو يوم القيامة يعتدلك إذن بمعنى محرك أنه هيقول إلى سيد له إبن دي بموتك إبن يدي بلبن يند يوم القيامة سبب ما قبول بوانا رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم ولكن في إسناده مقال إن سند مكو كونغول بمعنى أيبه kono walahu hadise on nomari shahidun ko sekitanimo ɗum ɗon tiiɗinimo kanko hadise o قال رحمه الله عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني يمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابيع يمير غلامين فيبدل اخوين سد البدل فايكو يدل ينكسنين غوتوي ما كنا ندير كنا كفر فايكو فبيعتهما ييب بكم بدلوكا ففرقت سن جلب بينهما حقن ما ييب كن بايكون تلنغا كن بايكون تلنغو فذكرت ذلك جنتني من النبي ونبي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي ماك أدركهما هيوتي تويوكي مانا يوها هيوتي تودا goto kala ka yeyda baygol goyɗo fartabi'huma ruttaɓe kamɓe ɗiɗo kam firta geyko ko yeeyuɗako wala tabi'huma wota yeeyuɓe kamɓe ɗiɗo illa jamia si wona kaɓe hawtata si wona koɓe mooɓiɗo sa heeɓi wakkiliɗo soduɗuɓe ɓe kamɓe ɗiɗo kala hara ɓe seddani yeeyu on ɗo si ɗum manki hara yota yeeyuɓe seddodiraɓe rawahu bindi hadise on ahmad imam ahmad ورجاله وبسنده حديث ثقات وقد صححه سيدني حديث ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان إذا حديث حسين إنه حديث جديد كلا كهولي حديث أنا كهولي مثلا من يجي جياد ريته أو جياد نبيتي بو ما باي كونينتا wawi ñamande hoore makko wonande hoore makko haray dagaki kaw sendidira ɓe o yeeya fay mum ko feere o yeeyanene o feere dagaki ma o yeeyanene o acca fay mum so yeeyi o yeeyuɓe kamɓe ɗiɗo kala si wona ɗum o accaɓe ka ɓewta ko wana noon kadi fay siɗɗirɓe ɗiɗo nene kotoɓe ɗiɗo ma ko nandi hen si tawi hoddi kadi o yeeyudude ɓe ina yo sendidirɓe o yeeya oɗa feere oɗa feere wonnoon ko noone e ko addata sunaade moolanade mette ko moolanade e ɓernde nene o ma e ɓernde siɗɗirɓe ɓe ɗum ɗo ko jeyaɗo e yumde nder islam na yon tigi yeeyu nene ɓeynuɗo ko sendidiramo e ɓiɗɗo makko on taw ɗum moƴude ko hunde nde dagaki ga islam wonno kadi sendidirgol hakkude siɗɗirɓe nene gotoɓe ko nandi noon kadi dagaki al islam ko ɗum hadisaji ɗiɗi ɗi
woni ko yewti e mbi muɗum ɗon kadi ko tawa ɗum e geyi ko haɗa wande ko geyi kuji haɗa ɗi rikkidiri ɗo ko haɗa e geyi kuji نعم قال رحمه الله وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال غلا السعر غلا فانتنو غلا فجتنو غلا سيرنو السعر تجيني بالمدينة إسار مدينة على عهد رسول الله يكون كل الملال صلى الله عليه وسلم في جدي جاي موجة في نعمة جدي جاي موجة وقصة يقول كان ولي نعمة نوكيه بعد موجة في نعمة جاي موجة عندي كان في جدي جاو كان نعمة ما كنا به on sai pangalan nasu mana kay julaɓe wonɓe yeeyude ɓen eɓe santini biri o ɓe ƴewmi biri o moƴƴa sabu mankugo ñaamete o on sai ko ƴawnaka biri ko piiji ɗiɗi ko mankugol hunde nden ma ɗuuɗugol faalaɓe hunde nden si faalaɓe hunde nden ɓuri hunde nden ɗum laata biri o ƴewa si hunde manki mana tawde ala ɗum ganda ƴawnade on sahi fa qala nnasu yimɓe ɓe wi ya rasulallah fayaminaɗo allah on wala seir coggu ngu ƴawi coggu ngu peƴƴiti fasa'ir lana eɓɓan en biri on wiyete tas'ir wonde yeesojo on lanɗo on mamo lanɗo on kippini on fawata pobile si o mum on yeeyugol siko ñaamete waɗugol birigol wonde yeesojo watta biri o toŋa yeeyugol ko ɓuri on ɗon biri ma ko manki on ɗon biri oɗo ɓe wi noon elaɗo fasa'ir lana bimana waɗan min biri waɗu biri hakkidiɗo harawna o biri towuɗo ɗo ko julaɓe woni yewide ɗo ko tata yimɓe ɓe ngo heɓata tewɗo muɗum kaɗa yimɓe ɓe ngole no haɗojini e muɗum on saayi fa qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo allahu on maaki inna allaha tabiti allahu on huwal musairu huwalmo sa'iru ko kanko woni waɗowo biri allahu o kanko woni waɗowo biri ana kanko woni hoddirowo ƴawgol biri ma ƴippatol biri albabitu kanko woni tamowo on albasitu yanñowo o kanko faaɗinta kanko yanñata ɗum koye junngo makko kanko allahu tedduɗo mawɗo on woni albasitu kanko woni asikowo o maaki inni tabiti min la arju miɗo taƴƴini an alqa allah nde mi hawroya e allahu taala ñande yawma alqiyama wa laysa ahadun hara laataaki hay gooto men ɗumi mofde e mooɗon yatlubuni no ƴantanmi no ɗaɓɓiranmi no ƴantanmi bi madlamatin tooñe fi damin e ƴiiƴam wala maalin wala jawti bi mana min sago am ɓay miɗo anndi ko mi tawoyowo allah yomi tawoy allah hala gooto e mooɗon ƴantataɗan haqqi e mum inna miɗo tooñi ɗum e jawdi mum ma miɗo tooñi ɗum e wonki mum hadise o rawahu lhamsatu illa nnasai findike hadise on jowoɓe ɓen si wona imamu nnasai miɗon anndi o innimen ka fuɗɗode deftere men ga si o inni jowoɓe ɓen haray gomɓe o faandi gasa noon se landike ɗum ɗo haray darsumen ko ɗon daraade an almuhim si o inni jowoɓe ɓen ko yimɓe sunnaji ɓen nayo e imamu ahmad ɓe ɗo woni jowoɓe ɓen jooni noon e nder jowoɓe ɓen ko woni fillaaki mo ko imamu nasai heɗitiɓe fof no filli hadise ɓe mana hadise ko sedduɗo oɗo hadis tippude oɗo hadis kala ko ɓen ne jogii yewtere e nde yeesojo ɗum kadi ko yeesojo kanko mo jogii gonga muɗum mamo o ayyidi on e nder lowre ɗo
eɓɓugol piri ɓe wi'i kamɓe karama koɓe rahimahullah ɓe maaki daganaaki yeesoojo eɓɓangol yimɓe ɓen piri fodde yimɓe ɓen no yeewide piri mo hakkil jaɓi piri tawɗo lorra alaa e mum sonja alaa e mum amma si yimɓe ɓen ƴawnii piri haa feƴƴiti e piiji ɗi yimɓe ɓen haton jini e mum ɗi yimɓe ɓen fof haton jini e mum masala wono pireeti wono lanɗan wono ko nannditata e sifa ɗi piiji wono maaro wono sukkar ko tata yimɓe ɓen fof no haton jini yimɓe ɓen si ƴawnii piri ɗum haa feƴƴiti laamu ngun no waawi ukkitaade eɓɓa piri inna ko hunde kaari yeeyete Imam Ibnul Qayyim rahimahullah o maakini majmu'ul fiqhi o waɗuno jilsa ɓe fottani e ko Imam Ibnul Qayyim rahimahullah o maaki ko fodde yimɓe ɓe ƴawnaade piiji ɗi ƴawnugol lorraygol e piiji tawɗi yimɓe ɓe fof no haton jini e mum laamu ngun duwaka ukkitaade laamu ngon duwaka ukkitaade waɗana yimɓe ɓen piri kamɓe sottoto ka tata sono tigi yeeyi o heɓataa toon kono si tawi woni yimɓe ɓen waɗii hiiɗeede ɓe ƴawnii piriiji haa feƴƴiti e piiji tawɗi yimɓe ɓen fof no haton jini tenti wano ñaameteeji ɗin haray on saha yeesoojo julɓe ɓen maamo o luɗu ayyini on imo waawi eɗɗude piri o forsa yimɓe ɓen kala yeeyoowo yo taw ko on piri ɗo yeeyata minaa yo feƴƴuɗo wonaa yo mankuɗo annduɗo kadi ko masala e masalaji ɗi kalmo ko ɓe jogii yewtere molanaade be muɗum hadise on o sahhahu sellini hadise mi ibn Hibban wa Ma'mar bun Abdillahi radiyallahu anhu an rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yahtakiru nelaaɗo inni marata maritorka illa khati'un si wonaa neɗɗo muukuɗo si wonaa neɗɗo faljuɗo rawahu Muslim ko wiyete ihtikar konde goɗɗo soodata marchandise o maramo fii o manku si o manki on saha yeeya mo piri towɗo yeeya mo piri towɗo ɗum ɗo wiyete ihtikar si tawi wonaa ko yimɓe ɓen fof hato jini haa ko yimɓe ɓen fof hato jini en lalaano amma si tawi ko yimɓe ɓen fof hato jini wono ñaametee mo yimɓe ɓen fof haton jini haray on saayi soodugo sooda fof mala fii wono alaa juuɗe wona manki yeeyoya ko satti ɗum ɗo haray ko huɗene dagaaki si tawi koko yimɓe ɓen fof haton jini ko tawata ɓe waata wonde ɓaawo mum haray dagaaki e on alhaali ɗo ko ɗon hadise on nelaaɗo inni la yahtakiru illa khati'un maritorka fiyo piri tow yeeyoya piri towɗo si wonaa neɗɗo wookuɗo si wonaa neɗɗo faljuɗo neɗɗo de si woni faljuɗo ɗimanamo wakkati fawi ɗum faway waɗay haa wakkati fawa neɗɗo kenen neɗɗo no miijono heɓude no ɓantaade no heɓude towe ɗon no ɓeydaade no ɓeydaade ala haray mo ɓeydordeɗaa mo ɓeydordeɗaake wakkati no ɓeydaade no gasa jawdi no ɓeydaade wakkati no ɓeydaade jawdi no ɓeydaade ɗum ɗon noon heewaana hude heewaa walkude haray en tori Allah tabaraka wa taala e fammi faamuji selli ɓe jabinayi wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Hala e nder o deftere matno manzumatu ibn Ashir o maaki awwal wajibin ala man kullifa mumakkinan min nadarin an ya'rifa Allah wa ar-rusula bi sifati mimma alayhi nasaba al-ayati
وكل تكليف بشرط عقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر أو ب18 حولا ظهر. وما كان إمام رحمه الله سنقول يوم مقدمة ككتاب الاعتقاد. وهي أول واجب أرن واجب على من كلف إدوء كلفات ممكنا كتوض نونيد من نظر إمون لإتسككر والقل اجتهاد والقل استدلال وأتي واجبات مكو أن يعرف وأن الله والرسل وأن نلعب به وأن نلعب بالصفات صفاته مما إمون كتبت عليه الأمور نسب الآيات آية جدًا بندني آية جدًا دارتني دونهم كفايد وكل تكليف كلا هلي بقول بمعنى كلا هلي بعد دونهم كفايد كلا هلي بعد بشرط العقل شرط أنهم تواتي نماري حكي مع البلوغ وندو لأيوب تقول كلفويه يرتر بدم سوي يندم دو بتلين كسنابه أو حمل ما سار وقبلها يوني بتلين كسنابه أو بمني ما يلتر مني أو بإنبات الشعر ما سبق يقول لي بنياد لدين أو ب18 ما سبق يجيتة حولا دوب ظهر قدود بهيجي هاي مفعلا يدرك إمام رحمه الله نويرني كأتي واجبات إدوء كلفات تور نونيد من نظر إمرده تسكغول ونردو كامكوبه صدق بن جبال نندو توحيد ونا نظر ونكو تبتينيته توحيد ودليلات القرآن والسنة ولكتب الدين أنهم يتنظر كو وأنتم والحقيقي ونار والحق الجمع جبل وحق الجبال جبل سرور كدور فعلا لكو النظر وأنتم والحق الجن دون السجين ونكو مسألة مسلة وآية جنين دليل جنين ونكو حربينته في كادين نا حقيقي ونكو حربينته نا ونيتين وصفة جسيدة جبتبينتي دي وكامل علي أنهم يوحندو الله أن العبد يوحندو بصفة جنين الموت قدرني يموتون آية جنين وما داموا إنكو حقيقي حربينته لكم بني وهدي جيكو أريد أنهم كلا هلي بقول ما كلا ما لون سبو تندي هلي بقول نتنكرهم أنه ما لي كل بيني بدي مقول تلو على إنسان تمو أنه يدون ما لي حكي نافيه أما سودي كفيه تلو الله دان دوين ودان دانه على مناطق تكليف على مع البلوغ وندو يرتقل كل بيه يرتقل بدم سويا صنع جسكوت كي يدفي روتموندو كمان دي كل بيه بدم أو حمل ما ساوغل صنع جسساوي وسويك ngale komande di kelle be ko wande wono kam ko be no wi helli faaka sonna jogo de helli faaka o sawta aw be mani ma yartile gol mani ko yidi tagol no ngale komande di kelle be ma beta aw be ibati sha'ar ma sa ko gudire gol de de noki e le bi sendo le wudu ko be na ko le bi nyaadu di no ngale komande di kelle be أو ب18 ما سموه جيتة حولا دوبي كدوبي ما يدل لك كم مدتت سموه جيتة سموه جيتي سموه
Maliki yanko ɓe ko jisti kon ka maɓɓe kamɓe ko sappo e jeetati kono ko jisti kon ko tata kon dalil no sempini ko sappo e joyi kono Maliki yanko ɓe kamɓe ko yaari ko sappo e jeetati tan ko maaleji kelle fiye ɗiɗi heɗi yottore gode kelle fiye sabu tenen ka sonnaɓe yiwko ƴiƴam fiilondu ma sowagol ma yaltugol maniyu woyɗitagol ɗum ɗon no kafi e muɗum gorko e debbo fuɗire gol leeɓi ñaarude ɗi no kafi e mum gorko e debbo yottagol duuɓi sappo e jeetati ma jeɗɗi ma joyi ɗum ɗon tan no kafi e muɗum gorko e debbo haray ko ɗum ɗo woni maaleji kelle fiyeɗi si tawi woni ɗum ɗo fawi ke neɗɗanke on haray o fawama diina ka o fawama yamaneji ɗin e haɗoreji ko on saa yo wiyete yo waɗu yo accu so waɗi yo windane baraji so acci o windane bakkati sallallahu alaihi wa sallam alihi wa sahbihi ajmain